Pa danas smo se okupili radi prezentacije idejnog rješenja, rekonstrukcije i dogradnje objekta Kulturnog centra Novi Pazar. To rješenje smo izradili ja i moje kolege i ja sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu iz SCENA, to je jedna jedinica, to je Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju. Ovim rješenjem se predviđa proširenje prostornih i programskih kapaciteta Kulturnog centra Novi Pazar i tako što bi se nadogradila jedna etaža na krovu u kojoj bi se nalazila nova multifunkcionalna sala namijenjena za pozorišne predstave, razne najrazličitije moguće događaje, jedna bioskopska sala i, da kažem, bogati prostori namijenjeni publici sa kafeom odakle se pruža prostor na glad. Također, deo ovog rješenja jeste jedan koncept opremanja scenskim tehnologijama, znači tehnološko opremanje koje bi podrazumevao jedno najoptimalnije funkcionisanje ovog prostora koji vidimo kao jedan prostor koji se uklapa u Novi Pazar, podržava ga, a istovremeno jeste i neki generator, da kažem, novih događaja i programa na jednom privilegovanom mjestu, da kažem, na krovu grada, odakle se uspostavljaju neke nove vizure i, da kažem, opet rađaju neke nove ideje. To bi također podržalo neke već saradnje koje se odvijaju u okviru delatnosti Kulturnog centra i pretpostavljam i nadamo se inicirale razna gostovanja i saradnje sa drugim institucijama i pojedincima.